Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu duumbe Mwenyezi Mungu ikimjuha wanono huhanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarnike mwiso mwema ya rijali hirna baraka husoni mwazifami zahar. Mwenyezi Mungu yarpwenye shari ne makalboshi ne mapervers na wanadamu wapeu. Mwenyezi Mungu arijalie heri na baraka. Mwenyezi Mungu arijalie unono na mvuna suha. Mwenyezi Mungu aripwene shari shahu wanadamu ikawabazia hao upasheo udia wanru ufedhehi wanru haukaye malezi karja ya hunra wadzima dasinao shaha ini mru gine malezi ya hae na singa rjoka ya haina mzima harumasi se oblige iyongyo farudhu ya wasule ya muumba na haina mzima harumasi ujonda ya uzisi wa izu ikaudu ya fanya duniani. Wa alaikum salam Amerike him. Mwenyezi Mungu ya hifadhi ze fami zako. Mwenyezi Mungu ya ripwene shari ne mapervers. Mwenyezi Mungu ya rijali herna baraka. Hainu lo harmatambu zilawe. Hainu lo na haja Mwenyezi Mungu ya mbe. Mwenyezi Mungu ya rnike imani na taufiki. Ritsi dube harma zeje za huwa nadamu wa Peru. Wa alaikum salam la reine Victoria. Ritsi dube harma nadamu ikao. Ekawa kansi haruma zemimba za telefoni zao. Kwa tina watu hamba upando wa makalima madziro na ufedhehi na upasheo. Wi Abdallah Malek, boom, wa alaikum salam. Mwenyezi Mungu arijalie rikiwa nadamu udojo ukaya ngami vanu ntike mtakabarifu ntike mjeuli shandojo ya ukaya ngaba unijere na Mwenyezi Mungu wala mdojo ya ukaya izo mimi ni wanao zikomba zangu tina ushida ni change mwanadamu tsoka yonti sha Mwenyezi Mungu Jabbar de ujo change shombe shahe shado uwana ili uwarenda onai wajokaya c'est pas bien do uwana ili yo ulona mrumsha joka mrumshe mrumstehi yo ulona mrumme joka mrumme mrumstehi shati ke wanadamu ukaya narambe zembi ruhundra bez banga ruhundra étoile wanrugwa ribeshao étoile hondra mapesa. Je suis pas dedans. Depuis que je suis dans les réseaux sociaux, n'japaro boua page. Wa alaikum salam, mon grand frère. N'japaro boua page yabidi ni hundre 1 centime ou 2 centimes. N'jojouani boué page ya Facebook. N'do hundra ze étoile jelim ze hundrao. Sha risulo shangaya ekanga wanadamu wali watakabarifu wali harma ze réseaux wade yao wambao mafiti zilazo nsi pia faida nafsia zaki etwali na mapesa wanzo ya hundre ni wafedhehi wangu haukaya silsa jidwa komante o nanu wafanya oze video wadweza ukaya hunuri jangar jolao watukufu gamina suje mbili zilo très important tina ube kosoma ma pervers ndo magamo warongozo njiankili na wende wajisuke haukaya waungwanzo wasukwa haukahaini mwanadamu ya kanti ya tojoka ya ngamina mwana msho hangu ngamina mjaza hangu ngamina mji sipu harma mraya na limite makalima mai shaga mjo hundaka wandu wa le plus âgé wandu wa 50 ans 55 ans 60 ans walo harma zerezo ke baze hao ufedhehi na upasheo ikao s'il s'agit TikTok ou Facebook wanadamu wadiwaza ukaya hewe gabo ya kaya gabo ya kana mali, gabo ya kana utukufu, gabo ya kama tajiri kwa wati, esis, yesimba, watukufu garjo harmaze suje za hatu. Oui, Marie. Et sujet là, nous avons sujet très important, ikao salut Samuel. Sujet là très important. Et sujet amando, gamanzon rongoze, o wanawashe wanaume wa Sokomoro ndorenga wandu jahan. Yonga mjoko wale komori wajoji sante mal hauka muzamba de temps en temps. He sujet ya shababi mwana ya zalwa hunu Faransa. Ya zalwa hunu Marseille mwanamme.
yendo mjini hao ya Komori yenda ya tsahemru mshahe hula ne shababi o ikaja parolola c'est-à-dire yo hao wadu hamba yekolza wadu hambe mwana hao kana ulola hahindi hauhara hauke mwana hao yemrwa dingoni hasikomori hende hajua mwana mshemo mjini ika mwana mshewo wandugu wa mjuao na banu wanadamu wenji. J'ai pas vu tes appels, on s'appelle après. Wanadamu wenji walokomora swaswadu wanashohatu waongo matalentueuse wa ushinda waramene hau wamenye wanaume esprit hasibabu chamfu. Désolé ikaga mambo heli ngamazo mwana msheo njuka ufanya message henu ya elewe ya ukaya rahaka jafanya même pas un mois harengwane mruma hahe weyi mwanazala hunu jahunu hasiyabo hatlaoda honi déjà 2 semaines hedangari hawaraha ngarjo jarme sujet ye deuxième sujet mzadzem komori ya lolo ni perveri kababa kalbosh mlevi ikawe perveri wopo ya mlola hasiyabo hamabia mzadze ukaya nsutsa hao wana hao wadoba kiunda hona kwamba mbaba hao yo uwanza towo wana hao waireye mbaba hao bamiga manzonki ampedamina we nsutsa hanuhunre tambu na mashaka hao wana wadon derange dizoye mzadze hasiyabo hambie mtola kahe ukagardo wana banga modo msafara na zilapia kazaji debaraseno wana subhanallah. Deux sujets vraiment lourds. Karnau Joranti, c'est vrai, tu l'as mouké mchashi wama, tu l'as mouché tchashi shijaya, chakar joan kese, rambe, rilengeze sujet pour qu'on lutte à déjà comme ça. Bonjour, Abega. Garjo wana na wana de Mohamed Awa. Watukufu garenda harme sujet. Voilà bas. Gando harmo sujet, ya hemzadi. Non, quand tu darmo sujet hemzadi. Gando harmo sujet, shabba alaykoum salam tese. Nam tapote ni mlo TikTok, nam tapote sujet, nam tapote live, mettez des cœurs, mettez good live, parce que le ngabona munjus. Gamjuka ya winjwa mazaba biwalo komor. Hawalo à l'extérieur. Kwa na uka content ne sujet ka de njoka uyambaba yabo wenji ngwajo signale. Merci beaucoup ma soeur Justice ngwajo signale nyezi munanike khatima jema nyezi munganike musomema kartu jaraha armo sujet hem zadze ikao wa alaikum salam ma soeur Justice yarengo wana ya walata ne ya dunge shababi mlevimazi yamba ukaya ntutsa ho wana hao fanya urongo wana waremba bahao ilinke tranquille daminawe bo wana hao gwar dérangeo gwa dérangeo bada wa mlevimazi wa alaikum salam Nasra tu ram calme-toi yotidu anzo andis gala har mo sujet no dar mo sujet amando ye sujet amando we shababi mwana ya zalahunu Marseille ikao ngena 24 ans ye shababi woi o hao ye famia ha mzaza ha nano wana shohahe wakaudom dute kumkuwa eske mwana hao ngujolola hauke mwana hao yauji ekarte no wanru yau baki hondani haku handisamba hazido hazini dodani na wotsi mwana ya zalwa para ulo para jwamba ka Paris ya pas des endroits kango jokwenda wakensi. Oui Ibrahim Amina wa alaikum salam. Cha Paris juste ufanya zondo dahoni. Cha Marseille il y a toutes les parcs. Ikao ça facilite les gens. Waisho Marseille mrujwa uzungule Marseille happy. Ye famia haya wa traumatiser. Wa alaikum salam hadirata. Wa traumatiser hacha wardi wajibiwa bende mwana hao hasi vacances pour la première fois. Hardi ha intéressé. Hasi vacances une deuxième fois. Komor. Hajambi ye famia ukaya si onumana mshenga ni mwanzo Komor mumjini. Ye famia wajibiwa. Na bale mwana msheola omjipia ngwajo heliaha hula Komor. Yena comportement hindi ngojo nswamihi izo njoko hambabanu haukaya rahan jaje satsonga na mbao hadisini e satsonga ikao njoka udetango gozinji haukoma na damu apebu mwana mshohangu
on ne fait pas du mal à une femme, ou on ne parlait pas du mal à une sœur. Mais je vais te parler avant qu'il soit trop tard. Parce que nous sommes en danger actuellement. Et madame Chewoyi, haka Komor, abasa zambonga se aja Faransa, même pas un mois, que jatimu. Yahoga mabioni, même pas un mois, que jatimu. Et madame Mewoyi hende hamono, hajibuana ina wei shababi kao ya tsuparolo langena 24 ans. Banda hende hamono hajibuana ye, wahadisisha omji, ne famia hae walokomori, gwa mkonseye o, ya ukaya, utimlole mzade uweba wangena hawaraha ulo Faransa wehana usiku ya haja yeto mrenga hendeza hate famia hayo kwa mwone madame Chewoyi madame Chewoyi heni wakati hawaraha ulo hunu Faransa yo kapari ye hawara ye kahasi vakansi kabati mdu ya parone madame Chewoyi homjini hawaraha yeto mbalia hendeza yeto mrenga hendeza hauka ye hawaraha wamji majirani moto la hambila shaga mona moto yenda menyele ankili na mdulo na experience na mdulo na capacité intellectuelle ya Burundi ya boyeye mdulo instru ya lona capacité ya Burundi ya lona tic-tac na tic-tac et il a arrivé à manipuler ce jeune homme et moto la hambila d'une famille a conseillé le nom l'homme jinukaya trawa bemlum shetindu emotola haraya horeje Faransa hajaji décide somwe famille ila famille walohunu wambila zinji shombo kawedio mana klamanzao ti halebu ya reje hunu ola mwanamme ukoka hunu Faransa hawarahi manamshi hasihi o wakati yasiha hede hakadene manamshola homjini wado Jones na bale manamshenge na fiancé oyi ham fiancé jende ya mlole baada hede ham fiancé de ya mlole Shao la boye da vacances akanda Jones. Ewa, hamba fiancé wa. Dahinga msihu. Ola manamshe gajona ukawei hawara hangu. Kajaparo ni fikiri ya nrengeonda manga. Kajaparo ni fikiri ya nifanye maisha. Sha justi yaje, rende moleteli, rende nalize brocheti. Yabihe lebure, yare jay Faransa. Kanjiko santre no yambangu nanzo. Yani fiancé. Ola moto haparo ne famukaya hewe. Sabula manamshe hawarahi hasihi na wakati unu mjini ambala endezahe ye motola hapari manamshe hula Komori ya tomishi ya kaja mreponde kaja kamjusiza hata ola halawa hula hajazahe hale turne hunu Faransa ola hawara yedi wakati ola mreponde ho vaye moto wo ibada yeye wei moto ya hitima mnankuwa shizungu kaja una ya ukaya kanklawa that's why ye confirmation jaukaya wei hasi henda kadena simpara ya njusize kaja njusiza emi mingamba karmaje shana magale moto katsuju wa hamnika position hindi katsuju hamfanya namna hindi usiku ye waonana katsuju il a fait quoi de ce jeune homme et moto katsuona katsuishia haba je m'en fous wendo ni mwanzao nizo hasi wende wambiziwa hula ye fami kwa jekana tashwa au kemana au kajaparo fila na manamshe kajaparo interese ya kiankup hajuaola wende ula hamlola vahe manamsho na kajona ukaya hewe wei haji sakrifie hajahan lola hafanya tout pour tout na balaula hawara hangu yetodo uja vacances jayon renga ndaza kajaparo nifanya msafara kajaparo fila onasho hangu pourquoi vous êtes bête à ce point Zabaringle mlo ma bête à ce point. Zabaringle mlo ma laba, à vrai dire, nous sommes. Woyu hurango yo jayo ubalambi uzungusa nengazi jane moron. Yo ubala yo ubiar mama boîte yo ubiar ma le télépatient. Wondo mona na valeur shaula yanzo ja ufanye maisha. Dize mo twende hamlola. O mjua tipia abo dejo mjua sangwa jo hadis. Yo mjua tipia ani zerungozi fanyishia shaka bati mrulo fieri haukangura mukaya ye moto wangu jitwa mzingamani ija ela motola hadunguze procedure manazola bana kazi jala ta wakati ola hutuna visa haja ya mariage baada hatuna ila visa mariage haja aba sanzamba o mwezi ko jatim ola manamshi hatlawa
e mwanamshi hatlawa ula mrumaha na wakadena unu Marseille e yaka upare mrumelo dola moto dola hawa aradia mparamba valatu hambia ukaisho shahangu ngojitabisho abasalizamba ongevanu ula mwanamshandi sotsea na vale moto ulangedene fami hoda honi watraumatizea ebanu ngedahu ezajili hingri ebanu ngedahu kamjajua mzijua ye fami ngo uvala bola ya mpara wa heza uparle le fami ngo shia ve mwanamshia tsehao antuke mwanamshia kajarongwa yamba kalima shangu tseho nizo hawara yambia alafu mwanamme ngwambe ye hawara ngwambe ukaya izotsu ambe ukagore ngwemru mshangu jahu shaka mambo mwanamshia utsidwa zeka huja mariage ikabidi bénéfice mariage ya uje uhundre séjour uhundre séjour normal ikabidi mariage ya uje ma formation ou suivi zelongo zaho zikenja alaikum islam mama sheikh mama Fredina shahu kubali mwanamme yamba hawara yakauja komori ya super hafili hanawe ya super kana haja nawe sha justi haja haka uja uprofite zungu zaha yohurenga yohuzungu sane moroni yohubala huduma safarini yohubala huduma maloteli kajaparo ufanyia nzeza ukangurongo ujahunu ujorongo ni mwanamme mumjini hanyo ya ufanye mariage ya uonore mwanamme ikango jodombaziza hujombaziza ukange na 24 ans il a jamais allé au Burundi kajaparo essaya hede na mwanamshi hahulola wede mwanamshi wa mando huja kweli hukubalibo mwanamshi wewe husubilwa ni daba litona akili ye bazia hahe ya jikomori ya jia hutseye ya hukenti hana mabewa uchafu bu majingo na mabewa uchafu. C'est à cause de ce sujet que je parlais, et mot bizarre, et vulgaire. Il y a dit à Oureng, il y a Yahoutse, il y a Fanny Mafit. Alors, il faut le chat tout le monde Yamchaf. Comme de tout, avec Katiwa sur leur map pour Yaourongo, Kalima, qui bizarre. Il est là, c'est pas des sujets. Ben, des garanties, on a des mois qui m'a vigilante. Hawa qui m'a vigilant. Est-ce que Gamona ou Motoika y a tombé amoureux? Ou est-ce que Mohamed a mis Djaba tu tombes amoureux? Tu as un échec. Je suis toujours debout. Chamrou Hamadou, Manazala Hun, Ujuhamba vraiment gay, Ani, Yadjea Doube Harma, Ya Ani, Manam Shihamado Yuhunre, opportunité. Ya la tue, opportunité. Ya moto, ikango jomjere, wenga una capacité, ga una capacité d'intellectuel de Burundi, ga una capacité d'intellectuel za position, ga una qualité intellectuelle za heze position pia za umenya mwana meakili, ili umramene dans ani, au 21e siècle, à l'époque, où umramene, harma mondika wa vrema ijujaim, désactiver esprit, ya fait hawe. Subhanallah, nizokutu profite warejeye mrumaho haukaya moto izo amreda sa tujurungu hanzo vane moto tide ni para na bihadisi mzazahe hanipara wanashahe wanipara moto hakaya avec Apple vidéo haride mwanamshahe hadungana dene waja waniono ye mwanamme hata uhunda kalima ya joleze katushide ani moto ani mradi ngoni. Subhanallah, Mwenyezi Mungu ananike hatima njema. Vuya kama namshe mkomori ngawe komori. Uhundre jinru. Ya jekomori ya dohure nga yo fanya zuyenzao. Yo lalade nawe, yo hutseya, yo fanya tout ce qu'il veut. Kajaparo hufanya msafara meguhurengo. Ujeurengo ni mrumme, uhanzo, ya jitolea, moto mtiti, wajahun avec mariage. Kutusi kine maisha, shahu kubale mjomba wokweli. Hahu detourne memoire, hode humangare, hurate mruma. Nabo huja mariage. Et mariage, ouais, c'est fini. Et mariage, c'est fini. Gujuka uja uke clandeste jasi. Ou souffre de ma blédard. Yengo ntika wangu hanzo webazahe ngwanzu yatseye yareme basi yendezahe ma sœur wangu jo yareme hata emwa ya dégoûté gabledi tina nuhambi jojo nondala wangu jo yareme hata mwezi wa kamili
yabe halemewanio au kam Mwenyezi Mungu kadoho muliba masakh Mwenyezi Mungu kadoho muliba Jauhundre bahati ya Latif badi kolinga bwana washi wala hitima yode mana nkoma biani vous les je viens Rana shakla naume mazababi mabani hewe yemana mewa jomanza koma rugo jomura Faransa na mrenso to na mruyare male poda laha heyarahara hakuwa naume waba sangwa tonguba hamapoda kwa tujiranti wa garde ze sura nziro zao jaturamu Miti garde sur un zéro un goût. Il n'y a pas une femme qui va me manipuler de mettre le poda ou de mettre le peinture. Parce que maman zoni que beau n'importe quoi. Subhanallah. Shani wana shoha kugam tsongola ban mwede mrege ma pervers comme le jao namtrahini. Ni wana ume ban gam tsongola wa mwede hula mwede mrege makaba ba jao namtrahini. Vanu mtsidi wazi ya ukaya vanu hunu zejari pia au shababi wa Komori ne mademoiselle pia ngo hunu Faransa yekawe de Komori ho o wazadu aleho abasari zambao wa ngwarumiao je sais pas quelle puissance ya ushinda wa hudemoralize esprit hao hasbabu Burundi position souzele wazaje deva derrière ngwazirumiao izozo tipia wamfanyieni demonstration kao vraiment wewe ngojo dwazemrumshe horejei ngojo dwazowana horejei shangojo baki harma batani hata ya utu gwa mholeli yao nizo armezi ungo massage de langue oui donc ni pas laisse-moi tranquille hata massage Mrugu fanyo mru massage ulime hamenye mru esprit ya Latif Mwenyezi Mungu nanike khatima njema inshallah Mwenyezi Mungu nanike msomo inshallah laisse-moi tranquille tu m'appelles je réponds pas et t'es là tu continues à m'appeler Wan manade muka mustarab huni parati coupe ya bo pense sûr wemdu kayo fanya live est-ce que 400 live wemdu kayo coupe abonge occupé est-ce que 400 occupé Chamrugo continue à faire au matza, n'a qu'au safarini, de continuer des appels. Oui, ambassade. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Nimwambie nikabo wazabu wanawashe, mlo hunu Faransa, na mjiankili mlonso umatza hanondwa dingoni. Yekanga manza wanaume wale vingwa wenji hunu Faransa. Au kaze stilizo zihe. Gabanashe ke bazao, je veux un homme alcoolique. Je veux un homme que sa bouche il pue. Gaman nzomlika hanyo hayo unukana. Banze visi zozi heya. Gaman zomana memvuram sika weka siwaki. Wawa heya ngomanga. Gamanzo mana meka 24/24 choka juma una bieri waongo manga. Gamanzo mana meka bazia o hama maklosharo kwa ile waongo Faransa mjo wangu. Gamanzo mana meka o wa yonu kama saro waongo Faransa. Gamanzo mana meka o bazia mrufkiri mjufumu waongo Faransa. Gamanzo mana mestile wadi ni mria Mungu ngo Faransa. Zenamna za hizo kategori za hizo genre za wana umebwana sho atumwanzao pia gizo Faransa. Gwanzo mjufumu ngujum Paris. Gwanzo tosi wake gujum Paris, gwanzo mvura msi gujum Paris, gwanzo mvura bange gujum Paris, gwanzo mnamvinyo gujum Paris, gwanzo tranquille gujum Paris, gwanzo msalina gujum Paris, gwanzo mramungu gujum Paris. Toutes les catégories sont ici. Pourquoi bon madame chia ou bon madame me déplace wenda au Comore gamjoko wale Comore kwa na ujibu na message hangu wenda warenge mru Komori yajia utsimbembi ya huredeza msana Firauna na bala wawe hujojua utsahejari uyihunla au hujojua hunu Faransa yeka wende hula gondo gaspiller énergie ou gaspiller mapesa ou préparer msafara urenge mruja hunu yo jaha hurende nayi gojola tesindano ne kaseti na weka urenge mruhunu gawe suruka kuja gaspiller énergie kuja toa makirtaswa mnika directo mdeplace kuja toa mali shabo humnika kiltas ya weze kukazi na ukasawa. Mwenyezi Mungu narnike khatima jema, Mwenyezi Mungu narnike mwisomwema, nyuwana shohatu hewe kamjiankili radio jua ya ukaya
owanro mahanyungwa hunu manga hui yabonga mjokeni muloko mori ngujoji sante vraiment na ruhombi ujwamba tulemu wa Peru hende Faransa tsengwa nzal menyele nsumenyele yani unudo upeuru ufanyao. J'avais l'opportunité le moment que j'étais à l'université, mais je refusais. Njakanza njo unaswabu mrumshe ntujo hujatsele zangu omusuya jamu katuramu wa Peru simlenge uja non. J'avais toute l'opportunité, mais je dis que non. C'est pas bien de faire du mal à une femme qui se... Y'a jitoli à 100%. Y'a fanya tout ce qu'il faut. Mais il faut respecter. Il faut aimer, subhanallah. Narikera del kwanadam. Benga muhambie bo shababi wewe. Kazi na ulipo mwanamsho haho baada hulenge mwana wangu. Hulenge mrumsha wangu. Kujaskine mwanamsho ukaya hukadu na ikomoro. Hufanya zokaona masula. Wende Burundi dawe naye humrenge ukaudu ndaza kajaparo lalo hao eka husi vacances e mwanamsho we kajaparo ko mjini motumbala hwendeza kutumsikinya bahaja manga gedena yemrumaha shaukweli hujahu mbilisi humtoa na ukuna kaumlola mwanamsho wangu badinyo wana shwatu gani mredi ha de fantôme wamruulo na nyubaha na mrumaha ya hurenga komore même pas un mois walikum samba bakafenoli mtukofu même pas un mois gotlawe mrumaha ndo angalie mwanamme ola yakaudu vakansi ya tuparo hufikiri ya msafara shazimbio zahe pia jereme haukaya uo yoja watoka juma urema yemri ya tsuhulola ya jahu ya jahurenga yeka haja komore kujaparo komjini hani kujaparo lalo hani otoka donae hatu wakata juka ujarije Faransa. Est-ce que vous m'avez mis un client en gueule là? N'est-ce que vous n'avez pas chari? N'est-ce que vous n'avez pas chari? N'est-ce que vous n'avez pas sitara? Et ben nous délions jusqu'à quand? Ben vous m'avez mis avant qu'il soit trop tard. Rahane jajar me sujet à hem zaza turuko wana sabu de manam. Ya rongo wana ni kemrumme. Ya dunga hawa aramlevi ngamwambwe zinurangu wana shangu nardo swali rombeze duwa hino wakati ujojuha masihu swali swala za masihu Mwenyezi Mungu gujohurenge zero gujomreganizani zero shahujuha kweli uratse mrumaha wende hudungu daba yakahawaraha komori yadoja komore jayo hurenga wamjonsi pia wa hukoseka utimlole bawe hawara henge Faransa ye hawara ya hupara bada bagodolole mwanamshola ba ewa ngodolole mwanamshola olamido ujere ye moto ya tombe amuro yenda ya mlola ya hubala wajahun wabidu kenti da one mrumaha chaque même pas un mois 2 semaines waifanya da one mrumaha hujua ukawe mrumaha wadu hangare mwanamewe ye mwanamewe ya kausa komo la tuparo kana haja nao ya tuparo hufikiria Malikum sam kikimawani ya nature Mwenyezi Mungu narengeze zeroho na magale mzadi amado itsoiba hese juri joka umenye wemru wajahunu wa mariage hujahunu wa mariage subhanallah chez shababi wei hazala Faransa haunu ya ukaya je vais aller au Comore aller chercher ma femme hajaha hujua ye shababi hambila ukaya trawa e mwanamshetsi nduo be mwanamshogena hawara Faransa huende hufanye fiansai hurejei hunu shababi ye hawara hasihi hende hamrengendeza huparo hambila ukantuka la mwanamshonzo mlole ye mrahe tsoi haja hamrenge hupare mwanamshata gajaka hujibu hate hawara harajei Faransa yedu wakati yaka hujibu bojena yedu wakati mwanamshaka hujibu kujaka washahode humlola humbela ujahunu tsoi haja hutlawa. Est-ce que wanwala umeshababi oyemrumme il est très jeune, 24 ans. Il n'a jamais vaincu des histoires d'amour. Ce jeune est vraiment Ani Hadjihundu, Hani Hadubarma piège. Mais je conseille Hani Kiwapia. Imanem Shewoyi Kaja, Imanem Shoyajipe Ani Hajimenye le viahe. Hauke mwaname weyenda magari ya weyo sakomo kajaparum propose ya mariage kajaparum sahaya mlole kaja sheya zahaya mrengeda mabati wende plage yenda lalede naye yabakide naye moroni hata
Osuka Pachia. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est Marie? Ou c'est un chétan? So yabasa. Houlengwa nemrumra jina obela ujaunu faras. Ha hulola. Au lieu de rester, de faire, ou fanyema, ou hunga sutiasu, ou mzalim na wanaziwana. Shahu juha directo do angaria. Ola manam meikao ya kakomo ya jakomo kajaparo unakawa mrumshi. Chez Bazahi à modèle. Arrête de dire qu'elle est amoureuse. Quelle amoureuse, Sama? Amoureuse de quoi? Tu peux être amoureuse à un homme qui t'aime. Ce mec qui l'aime pas. Parce qu'il n'a jamais demandé mariage. Il n'a jamais demandé mariage. Mais juste, s'il a le commande, allez niquer avec. Il a le commande, allez la baiser. Est-ce que c'est mariage? Est-ce que c'est l'amour? C'est ce qu'on appelle amour satanique, fantôme, amour diabolique. Aimer quelqu'un qui t'aime. Tomber amoureux à personne qui t'aime. Mais quelqu'un qui t'a jamais aimé, mais juste de faire, juste y a aimé. Shaya Jom Jini Hanukaja Porkana Janao, Shaya Hureng Modemala le Moroni, Mzunguli, c'est l'amour. Tu aimes la personne, demande mariage. Ça marche ou ça marche pas, mais tu as montré que tu l'aimes. Tu aimes la personne, attends que lui, il t'aime. Mais tu vas penser qu'elle t'aime parce que Ngujwa Hurenge, Modemla la Moroni, Modem Fanyama Fitsi. C'est pas une question qu'une femme obligée, un mec. C'est nous qu'on peut dire que je t'aime, je me marie avec toi. C'est nous les mecs. Quand tu aimes la personne, mais si une femme m'oblige de marier avec, est-ce que je peux le faire? Non, je veux le faire avec amour. Au lieu de dire ma soeur, Sama, de dire à la fille que tu as fait le mauvais choix, parce que là maintenant tu as laissé ton mari. Tu as suivi ce chétan. Est-ce qu'elle va marier avec toi? Ce mec, il va la niquer, la baiser et la laisser bientôt. Ça c'est quoi ça? Nezumuna pone chari. Yule wamba mwanamshe dada. Usamege amourozi ye dada. Haukaya halolani mwanamme jeune 24 ans. Mwana ya zala Faransa. Yeda ya mrega ujaunu Faransa. Yabwe mwanamshe ye dada. Kari yabwe mwanamshe yeye. Nge amourozi quel amour? Amour ya ujanga mzimesha. Warungu ha mariage. Wajahunu. Kutuba kidene mruma. Shagodungu kafar. Naka ujalo hurenga. Maname wanzomru. Kadorenga manamshe mtuwaru odaoni hao. Yede lala denae. Yeke maname ya kaumanza. Kaja joenda dom hiba. Yede baki denae moroni hata. Mwa ya joka ujaza hiva Faransa. Yambulendeza. Maname wanzomru kadorenga manamshe yumtea. Yumfanya zuyanzao. Maname wanzomru kadorenga manamshe yumbala indeza hendelela denae. Panda mwa semaine et 2 semaines. Chaque contraire, yo fikil kawenge na famille, yo fikil kange na mzazi, yo fikil kange na wajomba. Wadi maname wanzomru. Chari amoureuse. Amour, n'importe quoi. Amour fantôme. Quel amour forcé! Il est forcé, est-ce que tu comprends la manipulatrice que la fille elle a fait? Haunga on a problème sama. En jour bloc. Je te respecte même jour bloc. C'est la fille qui a manipulé ce jeune homme. Ce jeune homme, il a tombé dans le piège. Est-ce que tu as compris ou pas? Ou tu viens d'arriver dans le sujet? Il y a madame Chewaye, vraiment, il y a ça comme les vacances. Et il a manipulé. Car tu as dit à mon c'est mon tour à Fouhaye. Vane madame Chekajaba Katsumanza, Komori. Ça c'est quoi ça? Car amour, amour. On ne force pas l'amour. Est-ce que qui t'a dit que ce mec il a forcé? Je dis que c'est la fille qui a manipulé ce jeune. Et madame c'est des manipulés, il y a Maringoumanz. Il y a monnaie sa Burundi, il y a Menyakil. Il y a Mnika posé ce spécial à Menyakil. C'est la fille. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens on ne force pas l'amour. Ce jeune, il n'a pas forcé. Elle se fait manipuler par une femme qui a un doctorat de Burundi. Une femme qui a sa capacité de faire des rapports. Parce que c'est ça ce qui a fait tout de manipuler ce jeune. Il a tombé dans le piège. Parce qu'elle a un doctorat de faire ça.
Mwanam shotola loha. Ya lo mondiani. Yenda mobaline. Yenda ya découché. Yenda mwanam jusqu'à 1 mois. Et mwanam a jokoro des vacances. Où on a capacité de Burundi. Où l'on a capacité d'intellectuel de faire le Burundi. Et parce que ce jeune, elle a tombé amoureux. Parce que la fille, elle a manipulé de le mettre dans son piège. C'est ça, mon frère métis. Il a fait quelque chose du bien. Il a fait tout avec vraiment Ani Hatsaha. Mais on ne force pas l'amour. Qui a forcé l'amour? Ou c'est elle qui a manipulé ce jeune? Bon, j'arrête parce qu'il y a une fille qui me casse la tête là, avec ce commentaire bizarre, au lieu de comprendre que il y a Madame Charest de Naïchango, il y a beaucoup de raison, de dire qu'elle était amoureuse, n'importe quoi. Tu penses même pas que la fille a dit gâché vieille. Il y a donc mon cœur rien. Parce que c'est mon cœur rien. William Dunga. Mettez good life. C'est mon cœur rien. Conseillez la fille. Conseillez la fille de comprendre qu'elle a trouvé un ange. La fille, il a trouvé un ange. Oui, Jamfar m'a dit. Il a trouvé un ange. Haundudaika. Umanzo. Manazalabanu. Yamrega Ujabanu. Au lieu de la conseiller, arrête de faire le commentaire vraiment bizarre. Sinon, je vais vous bloquer. Conseillez-la. Ganjo bloqué, vous voyez? Vous allez voir les filles vraiment. C'est leur comportement de trahir. Tu vois une fille qui était venue, qui est venue là de commenter Karim Nyanya, parce que tu es un pervers. N'importe quoi. Des profiteuses comme vous. C'est pas toi que je parle, Sama. C'est une fille vraiment diabolique, je sais pas, elle a quoi, elle a bu quoi le matin. Elle est là, elle dit n'importe quoi. De comprendre que vraiment, il y a un djema, il y a un couture, et bien dit Djibiwa. Vraiment, vraiment, conseillez-la, s'il vous plaît. Namfanya mkonseye mruhamado yeka anji yabo ngusuive ya uneze commentaires zanyu kaya shakweli widi ananza widi ya deplasa janrenga widi anlola wika kaunanza juka anlola enga mudu na mangare na madugu jwamba rohondani na boka na mrumaho ya uraga ujahun izo dizo mabidi mkomante am bloqué ma kafaritsa non njomba tso kwamba tijimo va te soigner bo jingu olewa yanda la ma kafari wabalaze konti hainde nde genre ya hemjomba huo rimrongozao gwajisanto mavize gamjo ujisanto mavize hata shatsamba dani haundani hauke problème. Moi je me cache pas, je suis là, je parle ya bonda bo mimi le prêt ya offrontaina mnakababa ujonji lo somongo jim trangle yodi mana mimi nkosbutunu jabano benozo suraza hangu nti Bretagne nti Marseille gami nti Bretagne nti Parentilio gami Marseille heni makababa ujo ujibenwa hambabatani jejo nondala no mwana nsojo mkorije beki mabititi haukaya mwanamme fenya de utsetsa fanya commentaire kibatani et abonyi nyim jisanto mavize vous pouvez aller vous soigner. N'importe quoi. Conseillez la fille ya ile ukaya hewe urende nayi utrahimana damu ya Hwanza waide ya Hwanza shaside kulosharilo ikawa haina mwahecho jahareme ha besoin des ahe vanimdo ambari amour quel amour amour l'amrikao bahini sukoyo jakomo rocho jaobe à l'hôtel henda kukansi yo amour. Moi ce que je vais dire à ce jeune, courage à toi. Tu as longtemps, tu as que 24 ans, tu as essayé, tu as fait tout, de commencer. Ta vie et ta femme, elle a fait ce qu'elle veut. Est-ce que je vais te conseiller? Oublie-la. Oublie-la, s'il vous plaît.
Fais pas des choses que vraiment, que tu montres que tu l'aimes toujours. Ce n'est pas une femme de ta catégorie. C'est une femme qui vraiment, elle a la capacité de manipuler même 1000 hommes. S'il vous plaît, oublie-la. Parce que je sais que tu l'aimes. Là, actuellement, elle est en train de coucher avec quelqu'un d'autre. Elle est en train de vivre avec quelqu'un d'autre. Comment tu vas rester là et l'attendre? Que ton truc est en train de donner à quelqu'un de le manger. Est-ce que tu as la tête de ça, mon petit frère? Est-ce que tu as la tête de ça? La meilleure solution, va casser le mariage. Elle est venue par mariage. Tu ne peux pas la laisser avec le séjour. Ou de la soutenir d'avoir le séjour. Non. Va arrêter le mariage. Il y a beaucoup de femmes ici en France. Il y a beaucoup de femmes aux Comores. Mais ne tombe pas dans le piège maintenant. Il faut divorcer le plus vite possible. Merci beaucoup, Sama. Et attendre le retour de la fille. Tu vas voir qu'il va se faire héberger partout. Elle va pleurer. Elle va demander des aides. Parce que ce mec qu'il est avec, ce qu'il veut, c'est de profiter ce jour même, 1 mois, 2 mois, de la bien baiser et faire ce qu'elle veut. Et après, elle va la quitter. Ce moment-là, elle va penser bien. Elle va comprendre qu'en France, et comme le gars elle va me tranquille. Nyezingu na nike hatima njema. Nyezingu na nike musomema. Alike wanadamu wakuzizana. Wanasho hangu. Emwana meuhanzo. Do hujili yokawe mrumje. Do ujo hustay. Do ujo husitir. Do ujo hujo kaya ibidi ule. Ibidi mzazaho yale. Ibidi fami wale. Emrume uhanzo. Do ujo kahazini. Ge impose harupara ya hujumba habari. Chérie, comment tu vas? Je viens de sortir au boulot. Oui, je suis en pause. Mais je t'appelle de savoir comment tu vas parce que tu manques. Ça, c'est un beau mari. Mais le mari bizarre, c'est le mari quand il sort au boulot. Warengeze pause. Kwatsina hatawafilia, je m'en fous. Quand il rentre à la maison, même de faire des câlins ou demande chérie comment ça se passe la journée. Ça se passe comment à la maison? Ça, c'est des hommes ratés. Mes sœurs, s'il vous plaît, faut pas tomber amoureux d'une manière vraiment bizarre. Parce que si tu tombes amoureux à un mec à 100%, il va jouer avec tes sentiments. Parce qu'il va comprendre que tu ne peux pas l'oublier. Même si un jour tu vas l'oublier. Mais il va te mettre KO. Il va te casser tout ton esprit. S'il vous plaît, mes sœurs, naranzo aranzao, na respecto a respecteo, na rieno a riemeo, chaque dire tomber dans le piège. Ce jeune, ntsina hata, ba difficulté, haou, babanojo comme rapproche, parce que c'est un bébé qui est en France, il était comme une poupée. Gadjakaoudou Rodahon, il était le fils de maman. Il a trouvé une fille de catégorie vraiment d'une puissance, je ne sais pas combien de volts. Hammen esprit, Hambaïbou, Hadjaham le denai. Bon, Watukufu Garenda Harme, deuxième sujet. Deuxième sujet, Kangamanzao, vous les femmes, Ikaudo Malolo. Mlono wana haumakanwa nrwaume ikao kamtujiste mlungu Burundi imenyeni zankili mlungu penzo mduwaza zesharafa za hanyu. Deuxième sujet, Mwenyezi Mungu anike hatima njema, Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema. Merci beaucoup monsieur le conseiller Lomfort. Vous les femmes, écoutez-moi bien. Woyi mzazi ikao da zile mwanamsho wangu samaya hamba amour. Amour, tu peux tomber amoureux wende hata ulatsowana
mahaba ngotombe amure uke mahabani urengo wana wala tia sababu mwanamme. Est-ce qu'à vrai dire l'amour c'est comme ça? L'amour c'est à deux personnes qui s'aiment. L'amour c'est à deux qui se partagent de sentiments. Amour c'est à Dieu. Qui voit que le très important dans la vie c'est tes enfants. Tu peux donner tout l'amour à 100% à tes enfants. Mais un mec, donnez-le 40%, donnez-le 30%, demain t'es en réserve. Si demain ton mari te fait du mal, que tu peux essayer à l'oublier. Mais si tu donnes amour ou tu aimes quelqu'un à 100%, sache bien que tu vas te mettre dans un piège. Parce que Maulungu tu abandonnes, ou doit aller comme un clochard, ou Jirensi, ou que vilaine, à cause des mecs que tu l'aimes à 100%. Faut pas aimer à 100%. Aimez-nous de 30%. Laissez le 70% pour les enfants. Voyez Mzaze Kao, il y a pas ça Shababim Levi. Désolé pour les Walevi. Ni Walevi dans Nisami. Parce que comme je dis sentiment visé. Quand je parle comme ça, je parle les Wamitura, Mitim Levi. Je parle partisan Rumsi. Jamais de la vie. Kabatse no Gozarus. Nicotine, des choses qui vont déranger mon sang. Des trucs comme ça que j'ai déjà fait. Jamais de la vie. Je demande à KO. Je me sens vraiment de la force à n'importe qui va venir me chercher. S'il s'agit coup à coup, gam amini kam je tene langue, am je fanya beaucoup de minutes pour affronter la personne, n'importe quoi. Ikawem zazewoy, haja, hajwama na me biro barin. Au kaba no sira biro barin ni ratsunga taraja unumanga. O winjo hatu garlo malalao. O winjo hatu garlo malalao. E malalao songo ya le yogaliere ya la waswabu de mademi mama. Ya bukan mamde ni nwazaze. E malalao si siria la aussi ma jeune. Rabiro barin ni raja unufaransa. Garilao waswabu da ni wazaze. Rimenyani zankili. Mrinikeze mali zaze la kafuza wananyo. Garilao zi atote garilao ze emise ya mituzi zila benja ya hamba nemise ya mikono kone je sais pas quoi ilinda ni hasabu da ni mademi mama mlongo nufaransa ikao nyinyi mrenge Burundi mikaza mazi ezito. Désolé mes mamans, mtsuma keni respect, mais c'est la vérité. On veut que ça change. Ikao mzadzewoi haja hajua Mzazo haja shababi. Ikawe shababi woi shababi mlevi. Baada hajua shababi woi, ne mzazo ngena wanawarar. Wanawarar. Yemtiti ngena 2 ans. Baada ngena wanahahe. Hakana mapremdene mrumahasha rangu ya jua shababi woi. Ika oblige yazie karema dene mrumaha. Wakate mrume ya jua ke mrumshaha. Goufrekante Dayena Kalibosh mlevi mads un jeune ika obligé yemrume yazia 2 étoilaka yemrume dafanya viahe woi haja halolo ne shababi woi banda halolo ola shababi habie mrumshe ya ukaya moi je suis fatigué wana hangwa déranger nsule wa hanafas nsi tranquille nsuka majibu yangu nafas ibidil je débarrasser no wana au kamba daha yo wanza wakati orongo wana huwabe hai ho 3 jours da hifanya namna umnike definitif da ngajalia ngufanyo haz mimi gamje dobri rongo wana mbeshe mbaba hao yana tuif zindi zo ikauka bonade mjitura mugwa bomnyanya kili mnyanya nanyi mkubali minyo za kila sababu maperveri baharu gwa mjusauni umbaharan umkatini wodo aya gamjo kaptil oyimchamfu Yekara longo wa kalima vulgaire parce que garanzo mchange yudi mana mimi yohenda wakati sinjia harma fiki hitaba makalima vraiment bizarre ya kiuchamfu ili mwone ukaya à cause de ce sujet Thuram il a dit ça pour que vous changez s'il vous plaît yemana waturukuwa na nabukesha babi woi nsujua nguhujuso yohubara nsujua gubale hondo pani hareme nsujua gubale hondo mshana ni hausundua nsujua gulazor mwetapi de quelle position na un endroit ikawe yemruwe ya humenya akili hata hurongo wana huambie mrumaha hukaya gardo wana danga mudu msafara lode le kalima bie mrumaha
mruma ba msafara na baga modu msafara ani nga modu msafara na bonga mla hunu faransa gamjore jamjode nafanya emwa yabo gardoan c'est normal shazila pia ha prepare baade mrume hamabia ola mlevi dizo harango wane mrume harange ijo wakati wanruanja uliko liba ola mrume hapare mrume ola mtolaka habiba nga onda baishia vanu kutujiba bolodonu wana bakida wenao baba hati hunikao amazoni ke tranquille inkelib ya rabbi isinga munoka mzazi ya subuti yambie mtalaka hayo kaya rengo wana tihuba na bala hamnika amba godo msafara à partir de ce moment là de mrumsha kaujaje avant baishia renga wabeli koli wafanya zongo zao satihuba nirengo wana simpaka mbakida mina zila pia bakide ne mrumaha himlevi hewa dzadzangwe est-ce que ils ont gardé moi bien mon katura mwile méchant wesh subhanallah vous êtes comment dans vos animaux esprits zahani gosubuti utsawe mrumme wamenkami amoureux quel amour amour de quoi de laisser tes enfants de sauver un chétan parce qu'on goulé minsuelewa eba numria lewa Kongo joken wakati mlowa dzima levushella désolé ni walevi na mnisami makalima niambao parce que mlevi unukanae hanyo mrumvuramsi mrumnukanae hanyo gamjoka wenjo anyuvuramsi gamjonire majuma fua gamjoka ya mrumvuramsi mnukanae hanyo siwaki ye odoringe jubaki ayo gamjoni enka auka gamjoka gani 335 TikTok Rounou gagne plus de 100 quelques Facebook. Gamjo dit santé ma vie, mais je m'en fous. Mruna jani uwe. Ni mavura msi, ramanamshe, ni unukabu shasha. Na msiwaki, mtisiwaki, ni manukabu shasha. Il y a toujours des odeurs. Il y a toujours des odeurs. C'est la vérité. Comment quelqu'un trouvait le courage? Une femme qui ne fume pas, aller embrasser son mari. Un mari qui a une odeur vraiment bizarre. Comment vous trouvez le courage d'embrasser les hommes qui fument? Je prends le risque de dire ça. Gamjokaya, Bahata Wenjimluabo Gamjoni déteste, je m'en fous. C'est la vérité. Nima Vorams, Rongomono Kazejab. Riwane. Gamjame Zorabo. Tu n'as mou ilma. Je m'en de quoi? Siwaki hate. Toujours les vouchelles au kaya. Désolé les femmes que vous avez des hommes vraiment qui fument trop et beaucoup. Nyezimgunanike ratumanjema. Nyezimgunanike musomoma. Ikabo mzaze wewe. Hutawa mlevi madi. Hutawa mrumvura bange. Urenso wana haho. Wabandono wana. Abasarizaba wana gwaoje. Wana gwaodona mbaba kana uvurizo wana. Mbaba arengo wana. Shani nye mwati ya ukaya non. Je vais vivre en paix ewa. Ngwanzo ok tranquille. Ou vivre en paix avec un mari qui va danser avec. Parce que mbuma haongu jolewa kia wado eza majimbo. Hauya leo ya kia wado delire. Haya doamba ulada. Uduaza kama udungu jolewa anzia hustinze. Hauya huwe. Izo kamtula bona shohat. Regarde les femmes. Wikangwa esi warentu wana hao. Ya turuko wana. Eske ya numahaba. Ese gajwaba mahaba. Kamkara duwa jaza hatu. Basi siraja na birobari ni rajamanga. Ye bazi ya hatu. Gajo unwe malalao. Romba hatishani. Rimremeni hatu. Rimenyeni zesprim dori ni kazemaliza ho anahani. C'est ça notre objectif. Gajo ma bien réalité. Gajo ule malalao bo wazaze mlomanga. Abantu kwa jenda wa unguwe ikabweze turamudizo jukofanya n'importe quoi. Hai, kwa jongu mwisheze turamihamba. Ganjo mabiani bo wazaze mlo Faransa. Ikao kamtu jiste. Shaga manzo mlenda Burundi. Kamtu sto wana hani. Gamanzo mlunge ucham.
e mazababi wa birobari ni wajahu ne bazia wala malalao ni wa mparisa ni wa mkensi ni wa menyeni za cerveau mdorenga zemaliza ho anamwanika yeye ni objectif yeye ni objectif au kaganywa zaze wenji mkawazi ankili ganywa zaze wenji mdungu mazababi ganywa zaze wenji mana nondoma hanyu mwatu nondoma hanyu hasibabu mazababi manu mvinyo ikaongwa jo mkantini katsuju angwa birawo usoni audo dingoni wamenyani zesprit hawa birinzi aitso birwa wamenyani zesprit ayine mrumangu aje paronten demandi yayo haibanu hunu mrujibiwa subhanallah ebanu hunu mrufanya subhanallah la plupart de ça gamzifikiri yo mdungu malaba na majinru mvulizo wana mwaransi mdungu mapervers ya wanadamu ikawe basé au intérêt personnel. Respectez-vous mes mamans s'il vous plaît. Namjistanda ukana baraka. Namjini kimbaru kwamba respect na sharafa. Namdo joka banu mzaya. Namdo joka banu ganina ani kilple kilnej. Garjo kite dunia ino. Do joka ya mana kabana hindu jamana. Et mahaba bidi ya mana chaka tsujua de quoi ko anili utiliser o hata menyeni esprit monu ya ukaya non je vais suivre Turam parce que Turam go jodon le mamabi Turam go jodon jusayo ni rawa ngena mabra Turam go jodon ni kausa yonju somdumzima Turam go jodon balon mshana non c'est pas ça c'est pas une vie c'est pas une vie. S'il s'agit histoire des femmes ou histoire des hommes, s'il s'agit histoire des femmes, je parle à les femmes. S'il s'agit histoire des hommes, je parle à les hommes. Une histoire ikao ya wanawashe, manam sheikao, ya ranti owana, ya vulizo wana, ya dungamana mme, ya ambaka tutsaho wana, ya nikemruma wana na dungamana mme. Ya une histoire ya manam sharedane, on parle de cette femme. Histoire ya manam joredane, on parle de cet homme et des hommes. S'il vous plaît, faut pas que parler avec eux. Et wana me sujet aussi warung sikarobana fast. Bebu anashohang ye Burundi timenyeni zankili msije mlungu shahawa mruba le shario ya kubali Kagame mrumzaze tibala shario mrukange nema na timizi 20 kubali Kagame nema na timizi age mrukange nema na gena 30 kubali Kagame mrumzaze chaka mtsukubali Kagame wazaze kam mtsukubali de problème ya hani gamtsoko jona majoni toujours na po deja msamza ya wana hata wana watimizi age yabona rambe mrudkao ya zamana lona 30 ans. Yabo wadi sofanya amour depuis combien de ans et combien de jours? Kinaya Himluluna 20 ans Wazamana uluna 20 ans Hureme kadonga Yuma haminga Hamsunga wadi sore marangu à l'époque jusqu'à l'époque. Pourquoi so kinaya Wabakar masitar Chawunda mdugena mana timizi 23 à 25 ans Hari hababa ihange amoureuse Katsukina na Burundi Nzia ya tsobiro ya biro hata kutsukinaya Kainire maire mandani kinai batijibiwa kiasi. Mlado batijibiwa kiasi nani kinai. Chezo kamtutsa. Nam kinai kiasi s'il vous plaît. Asoso dani wazaze mlono wanatimizi 20 à 25 à 30 ans. Nam kinai kiasi. Bayamba sitara. Chamdu gena mwanatimizi 20 à 21 à 22 ans. Mrugi ama pala la sumu. Gwanzo hena mwanami ya sumkubalia. Hauke problème kamtushi na majizia. Mais désolé. Mitim Jewil. Mitim Jewil, Gamanzuna, mais il les échange. Gamzun Swami, bon monsieur le conseiller. Namni Swami, s'il vous plaît. C'est pas question que je manque de respect. Je parle pour que ça change. Que vraiment nos mamans prennent leur précaution de Walo Jokaya, non, Souzifania. Chako Jongam Zazeka ou Wandi Sore Marangu à l'époque, à Galamruma Haishirini, Yamanam Sheka ou Hureme. Pendant 20 ans, Tauzamana Lona 20 ans, Lona 25 ans, ou Johamba ou Koubali, le boulevard national ou de la Gua Koubali, ou de la Gua Koubali, Henim Lugu Hurengo, soit qu'à vraiment c'est honte. C'est honte. Oui, ma menace. C'est honte. Chaneke, oui, mzaze, Kajaparo Lolo, hatimizi 50 ans, Kajaparo Lolo, hatimizi 60 ans, c'est normal, ya baba yankili. Shabam du kawa Lolo, hatawaza yamana. Yemana yatimizi, ulona 22 ans, 23 ans, 30 ans. Et yo mahamiga rangwandi katwandi sotsea. Est-ce que woku kina ya wajiste? Woku kina ona ukaya nsifanye, be mwana hangu, nsipati manangu aibu, nsijipati aibu. Nanyiga mjoka suwana ume wabasa. Et Hazato Gassina Hagno, Rombrun Ganili, mais Gatsongo dans le place. Les filles,
ni wazazi masababu ya mrenga au ni kwa dongo mvumbwa nani maza plasi kama mzazi kadha tirame mzazi kadha wangu na mwone haya s'il vous plaît baba no kabano zianywa zako zibalo shazibu hama garage mrugondo hawalema abamna ikomba cafe hosoma demi mzazi wa fulani bahe mrunde ula guju bala mzazi wa fulani wewe utoa hata 50 rangu jomunika wazazi hangu kamjistehi makinaya no mkina roho jardin oui roho jardin shamba indro ya rema pada 20 ans hau kamluluna mwana wa 20 à 25 ans wamrikao ya shere yikao uhareme ngokubali utubarmaje masababu ya jodo mrengani wadu mfanya ni mafisi ni masababu ya luhu ni zanyo zao zibulwa ngwachogo mrengani katsu uhaba désolé wazazi zangu katsungua d'une manière ikao ya mblesi na mtabishani c'est pas mon objectif. Mon objectif ilim kema consciente ilim lengeze précaution ilim jokaya non ça se fait pas ilim jokaya tula mgola benrogo ikao yabidi lijihifadhi haukaya sira janyumeni wenjelo numanga ibazatu ndizo galji preparo katsulongo wananyu shaga tsogomna gani nyi wazaze bahina mkiradhi s'il vous plaît wazazi hangu angalawo yarango wana ya wala tiani kemru mekawa garde wewe bawe wembaba hao mimi tina besoin hao amanzo que tranquille damna sherwangu wo sherwa himlevi mwana mimlevi da menyakili hatso yaranso wana havuruzo wana alafu kama na ukaya vrai dire c'est normal. Est-ce que c'est normal au kaya mlevi wewe hamtujo habirin zianda yatemzaza menyakili habiro soni habire dingoni de shishioni de makapani on sait jamais. Car tu vois de quel côté il est passé, s'il vous plaît, je vous aime trop mes mamans, je vous aime trop mes soeurs. Quand je parle comme ça, c'est pas que je vous manque de respect, je veux que ça devienne vraiment dégueulasse pour que vous changez. Comment vous changez, comment vous me créez. Ndojo kaya hewe zinu na nikinaye ndojifikiria wanaume wale Faransa banojugwa na hanyo rihia na hanyo katsumrenganira re marabaze hanyo shaka tsongo jaramba gatsongo ujaramba gala mromando yatsona bezoni wana ha o wana tsawano wanjalikori yatsobwazi madena yabakatsuwata mbaba ya garde hasababu mwanamme Mlevi, est-ce que gamu anyabga mjofikiri ndio Rabbi? Il a utilisé quoi? Il a manipulé mzazi. Mwenyezi Mungu anike hatima njema. Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema. Mwenyezi Mungu ajalie kwa wanadamu kuzizana. Mwenyezi Mungu ajalie yohanza hai. Haina mzima harmasi. Yadujua ya ukaya hewe sija. Ewa tula mungurongo hambabi ya bongo budi tula mungurongo haku yawe agressive yabo na lijizali jimbavi kamtsobe masha Allah ila bese mpesa washa tula mungu budi Mwenyezi Mungu anike hatima njema Mwenyezi Mungu anike musumema Mwenyezi Mungu ajalie na baraka lujo ukaya hewe kabati alaykoum salam Fatima kabati très important dans notre bas monde là qui est les enfants. Mrukado tsawa mrume rahana mwana namkera de wazazi hangu s'il vous plaît namkera namdulani shetani namdu swalizi swala za masio namswalizi swala za suna ili hani mru yake consciente yake ajur ya dojo ukaya. Je peux pas faire ça parce que j'ai une fille de 20 ans, j'ai une fille de 25 ans, j'ai une fille de 30 ans. Comment je vais faire ça? J'ai un enfant de 25 ans. J'ai un fils de 30 ans. Comment je vais faire ça? S'il vous plaît. Subhanallah. Shandizo, harantu wana, mbabangeno wana, wana wanjalikoli, kwa tsona mzaza hao. Sha abasa, merci beaucoup maman Dieu ma soeur. Sha mzadzengeiho, ya honde via he meilleur, parce que mon ami hamambia ya ukaya. Non. Mtwanza wana wabaki mwanzo nkeda mna Swahili parce que on empêche subhanallah
ekanga wandu ikawa wanzua he TikTok wa intervene wa donner conseil mwanamshi woi wanike mzazi wa conseil gamjoju ambeze demande ekanga boju kwanza nike conseil mwanamshi ola yarongwa ujahu ni mruma hae ya juhe dangare hawara ikawa yukahu nyedo sava kaside kadena ikawa kajaparo kajamlola wala kajaparo mtsashanzia ya jehunu manga she bazi hawara ibazi hae ya dohenda yumtsiabai et mwanamshi hawa swili hunu Faransa même pas 2 semaines après hasiabo hatlawa hede Hangaria et mwanam meola et mrumme woi motolona 24 ans ngoda honi waiche abonga nyinyi mjohi ya TikTok mjohi ya ze demande ngabo walo Facebook gwajesha zeka do mwambao yabo harmaze page zinrajina na YouTube yabo waza za to malahoni ngwa una besoin chez conseiller mashokati na besoin chez makalima kibatan. Salam alaikum tese. Alaikum salam Piora. Oui mzee. Ça va est-ce que tu Oui ça va. Piora. Salam alaikum le tengolo arunga TikTok na yo Facebook. Miti hawa nusha surtout des sujets amando parce que ça fait trop mal Piora parce que c'est pas la première fois, deuxième fois, troisième fois. Merci beaucoup. Mais wanadamu wakansi quelque chose madame attends t'essaies une minute oui. Bon avant que tu sépares là ton numéro nyimlo Facebook ikaga bandu ikawa de mrudunga yabo mjukwanza mtervene njie mrungu mbabi bamjojo mpara mo numéro yenu. Ah non ça va car sur ton numéro vas-y endelee ya mtukufu. Ok bwana Mathieu muziki wangu. Après wanadamu kwa tufikiri ubinadamu hao Uislamu wa hatu chaka continue renda naye na banu renda naye kazi yeshi mbatsa bengu rendo naye parce que ngamanzo ni ure intérêt personnel ke komori ni jefaranza avant tout ekamu rendo naye nafikiri ka parce que mwanamshe uyazalwa na joka banu ngena no mahinge na makuze ngena peu importe ya bauti jentu kaya ngorendo mwana mmenayi parce que maudu e wahoka na urendo naye mnafikiri mbavio izo diza mwando Botyora. Après wanadamu wakansi ramanamshi urenda naye kwa tufikiri kaya ngabo mwiso parce que uti hensi kaya gorendo naye mimi ngondelo naye mimi alafu maudu kango jokango il faut penser avant tout ya wanadamu wasaya parce que yo dukiri ngondelo naye mimi sha e wahawara arendo naye sidawe personnel mashadi mbaji wotu la basamlo kama udu hafutura mtu kili ya apasa ino apasa arbaban alafu zanongo hizo Botyora ça fait mal parce que ça si c'est la kajaja no vaio sha est-ce que de halino ngat continue arme et système ino hatandi est-ce que kabati mwiso alafu wanasho hatu parce que yeso jelo banu ni wana washi yolo bana est-ce que wanasho hatu ngam continue arme e domaine ino hatandi est-ce que kamtoshe lokana na no mahanu est-ce que kamshikana na jomba hanu kamshikana na wababa hanu est-ce que zo hunda wababa hanu au wana mahanu ngamjore ya senda mlaje yule bana kamdo fikiri parce que mimi matoba mimi lo Botyora muleo ngamina na sho hangu na mna na sho hangu est-ce que kati destin de mwana msho nayi est-ce que maudu wangu jokana mlaje parce que mimi avant tout mufikira lo Botyora mo kaya zebinjozi renda banu haruma ze réseau parce que hena no njo fanya zo haruma ze réseau automatiquement est-ce que mimi imagine gamuniko mbaba hangu na mzazi hangu waniza image hiyo zambi zangu zilo ja TikTok alafu kasufikiri Mwenyezi Mungu ya rumba de monu para abona de mouvement guguru hey baurenda na kazi yeshi mrata Mungu ndo mndo na ile hata maudu anga zijoka ushia na bagu zikanga zikauha uzoka uhana ishele ndivana kanzana abi kwa wanasha watu na mzie banga ina wanoma hanu ngaina wajomba hatu mrata Mungu ndo mndo nayi maudu zijeka ushe mndo mrambe bana Mungu ajikura sara ndo mndo nayi parce que Mwenyezi Mungu katuluho liva hali dubaduka ndongoyo shabasa mtule bale 25 wendenda nayi maudu msomnyezo kama tidini tudani zo Mwenyezi Mungu hamba miti na hamba inza njofanya ngoja mjoliwa ekatsira de njema mjoliwa njema ekatsira de mjoliwa nayi alafu hizo Botyora mo ngazi wasaka tabihao parce que na usika sujeni ngojo ya babanu ena usingo toja la même chose na usingo toja maudu jombe sujeni est-ce que de halina tandi Botyora mo est-ce que solution hindi dokalo kufuru Mwenyezi Mungu hena wakati wasalimu ngamzio yabo hata suje ya vile wasalimu. Monsieur le conseiller,
Ah, mon maturam, c'est bien, moi téléphoné, va, mon petit paro. Donc, notre monsieur TC, na kazani, amjo jibor moi, midvanu quiz. Monsieur d'aller, monsieur Viavili. Amjar monsieur Viavili wa janio bana. Parce que banu, gasina wazaza hatu, gasina wandukao, go wandu hazi. Ntufu bo wazaza parce que mjo bo wandu walio na 30 ans à 28 ans. Bochira. Parce que mwanadamu ulio na wana wasa mtoma mdumshe ulio na wana. Wajawaparsa mwana mme ya tuanzo wana haho. Untu amenika wongo hanzo bochira. Nkonzo mwana msheu. Parce que avant tout kena ukiri mimi. Nanze wo mdunda. Parce que umdunda emarunda odo wana. Aweke na ukiri mimi bochira emarunda mdumsha parce que hena mwana mshe mzazi. Ye faida ya mwana de mwana ha hiyo de ya mwana. Ye hura mwana ye ulola haundu mwana yo de faida. Yavoka leo si jamimi kamnalio mwana msholo na mwana mimi nsina santima ya huwa na wala là je pense pas que ngamjo paranze mwana msholo nzu amin ngamjo na bana mimi na profite parce que ngamina besoin zita hao est-ce que yobo turam si ma jeune rili wa basa jo kwanza rilole au na fikira za ulola est-ce que kama uparsa mrum msholo na wana kwende kututa hao wana ha est-ce que hadisi yongo jona nazo ujiri ya arme famia hao parce que bo turam vanu mwanadamu ina no uzifanya umrufikiro mwiso parce que avasa ngojofanya parce que yazikujibi yao cha à la fin ngotoka namna je bo turam parce que il faut pas penser que aujourd'hui ngonifanywa zinu kama udukazana kukaushia parce que mimi ngamina wanashwa hangu wanaelewa itoki kama wanashwa hangu gawa ya lolo ya zaya yaboka mimi leo ngamina mukamna na inge wana wa wandu na balanga mi hatu ngamina mwanamshwa hangu ya zaya abonzo ne faida ile abo bochura pour moi nzo na importance okani na lole mrumsho na wana ni ngo wana ni hense mnanje mrumsho yabo faida ile ile bochura ana bochura yabo ni wana sho hatu wajaza hatu na mdofikiri ndo parce que mwanadamu ufikiri ezijoka ujire amro maudu murati wone parce que winge bogosi njo kujafanya hazi njema hizo pia ezijoka dunga yabo hindri parce que basa rija wana maisha bochura mo kadaja hunu ha mafiti rija hunu fanye maisha yema yeshe kakatuya tsaha ngambi ko jansa hema mlamrika yao katonzo wana eske yo amuru ausho ndini bochira parce que la ntujwa ye feidelo yao ala fois tzaha tunwana shwa eske ngam continue hali lo mbenga mrika yao kwa tonzo wana alors que yo de fria ya ndola parce que fria ndola wana ko wana kutuanza emdume katutsa ho wana efedo joko hunda maudu ndi bomzaza hango umwana msho wangu après yo wana shwa hatu nafikiri ndo wanduka ngamjoka uwarenga harma stressa mala hiyo parce que manda mjoka uhanza ngelazimu yanzo wana horanzi parce que kaha joda honi ha katsuta ho wana ho na nawo bakujoka ushama uru ya urende na utsinza yamjao bochira mwasallim na rabama na machira. Merci beaucoup. Bochira watsaoze Burundi bochira halafu kwa tuziparisa wale wa bochirami mzee katushinda bochirami mzee be alemewa halafu mzee wandu wazazi wao watoa mambo na machurami watsao ze Burundi za kweli ikabidi wale bochurami watsao ze turbo watsao ze turbo watsao ze mhogo kwa tuparisa halafu ze bien normal bochu parce que mzee katukubali katushinda mzee bukubali wafanye kaga wana solution bochurami nike kaga wana solution wanike ba wanu yadisio betida disia ndani yadisio urepete urepete shasi normal hata mwana mebochurami kutokana mwana mshemwema udaoni shakutubira kutoroka obonze utopale sadufi nduda renge beka mwana mshekuriso utomrenga bochurami ujabarisha moto geprato zima pesa bochurami hende amtoe duniani mwana mshe bochurami yao riambe bochurami adisio kujirepete parce que ni wakati adisia mwanamshe shawana umewenji bochurami kujoni kama pesa mba henda mgazija henda fanye henda heshi nyumba hiyo wasudi ngazija kujoni kama pesa edo henda wadunge watoto haje hunu habati tuwadunse waduni wani hai alfu bochurami mkana baraka adisio keno parazia yokuzi jua takutuzijua watoka pre warengeze 4000 mapesa za la kafi hende wanike mwanamme barike bogosi welewa hadisi hiyo watoka kapabru watoe mapesa bochurami wamnike bogosi
pourtant daoni mwana katina makoshi mwana katula baindundro choko tsawa zijiwa tsawa jibiwe halafu kaga una solution wewe rinike bayo adisio kino parazia chukiri kai solution yao kurami wanikeze produit wa baba wao waregeze produit rivumwe eka kutre produit bodi bochirami hai wanitoza bali elle a vu signalewa avertissement d'infraction d'une invitée. Bon, monsieur le conseiller. Odo, ça y est, Kazawa, on a supprimé, monsieur le conseiller. Oui, violation par monsieur le conseiller Bassem. Ah. Supplé, Hassisiwa. Bon, et Kangabo Rongo, Haukaya Bano Dizo. Vanu hamadizo manama tesea onesandro ukaya yewanzo wana mrume utwanza ono wana yotsi mrume au kakabana hindu jamana manado juka hukelenti zabo mzaze wakati kao haini kwa kila rive kana uparujwa abandone mwana ujua abandone umwana ikao wambeli ya bumba jindwa jina la shizungu maudu joka mrumdu hazi ya hubehe maison de retraite shama na wambeli ya malezi ya binadamu na silamu na kikomor maudu ujoja ukaya uwede mzazi yanzaya ya nlela na nifanya hani za ufanya ili mzazi hangu nimlele nimwanzize nimtukuze sha mwana ikao tujomni kama lezi mema ujomlela shizungu wamaudu ujomba kama uvezo maison de retraite ya bomda tsange mrume ikao mrume wo maudu ya fikira yahe pia ya jiarenge sholoni show owana ya wavulize ya walate au kanga mjohuja kanga bojo kaurongo kujorongo ngenjenije harma konse nene kama namshangu kama namshangu wo si alebano halolo masha Allah shakonse na paromnikayo yamrikao yamdemandendo la hanipare yansahishawil kanga bojo kanzarongo garishia reka papanilia reka fahadi haumama nas s'il vous plaît. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mon frère. Semalam siao. Sekanzani nabemba vya rumai hadisi kao niyo naishi ya daini atese uyo. Tutambabi za mifano bano sonsi pia sisi wanaume wanraume nguju jelea ridohundra wana wansi pia. Nsina kwenda hule tujubakia rumai ya hangu nsina koduma baza wandu. Silola mrumishe simundu na wanawahili wala wanawahili abo hezembika au miurenda au zembika au miufanya sheka haishelia kaya eske mrajine ujuko jabano ujushidaki hamandoi borare jaza yonarto barare jaza botiram amju kaya kabati mahala bato irera mazendola zifanyisha uzonsi pia shahini wakati mrume yarangaze responsable za huwa na wahe mrumshahai rahawe jahunda korajambika wasawa honro kabati ndongo joshi ndazi separendo lai minga amini amboshlo marhaba hapo na javanu tena armabangu ya mandalino harmahusu wa deba mandazino mrumshekao simlola simhundu na wana bon heni za kaujirizo zijiri shato juroto desheli imahaba hanguno wana hahi rahani jahunda neila abahan lumba baneila ndidin lumba baba neila shiramu yoside bayo karjeri banurdo haba shekaya mwanadamu nguvimo sure mwanamshola kajaransi muslimu bure parce que min sina mali mika jisa mika vaya sina mbandongo lonio sotudokaya sikana jitihadi wana wao ni wabeheli koli ni wangale kawa jaka ngabo mbandongo harumuhindi wajodi heli abidi wanadamu wakae bahi na mrongoze mzaze kao de urongozi wa bana mwambie ya rejei ya fikiri bwana sisi arjua wazaren zatu zahe shawana huko wende imana leo mama neila rilobano hata na leo kaidi mjumba laisse-moi tranquille bojino
rongo nzima deheli na bedilio wanaziwana wahahe atavasa walona mahamira ndaro lalo na mahamisano amjuo kabati za saya njahana hata enero arma konti misile kinoa kovayandro misile kinoa njahana hata mbanrongo njema osoni mwahe sosudokaya mihanzo wana abamde dini mrejezi zemzaze uye ile ukaya imana leon loba nata na leo doana wao kafikiri baimrume uojo kriendezahe atijojaji ta maudu babano singarta hao shadeza maudu shatideza leo za sazifanyishi hao zodizo na kanzani nje Zimbabwe yabo esuje ya mwandu ya he mwanamshe ya rengo ya jahono ansinji ya kuba jokir kayo sijeni juabo tira mundo rata skatsu paraja fanya espre olewa ni mrufanya hata unipare kautimizela hivyo hadisi damina wenu hambiye mbabia he kandi yo mimi nifikirio de mana Tanzania njie tujoja na kaye suje ino et mwanamshe est sujet normal des oignons de corps de mlio avocat répété mbal et mwanam wenge na 24 ans et amlola ikao we mwanam ikao garjoba da ani dawala magarso de wana howazazi walewa le fils du maman ikao motoi haende hasikomor hende hajua mwanam shemo mjini wakati kama motoi mzaza hino na shwa ngo na garanti karango kwa mzaka japaro sorte won hakana unaondwa dingoni aniyemndwa dingoni hosia hula hende aparsa mwanam shemo mjini ikawa na demonsi pakatwaonelia ya mwanam shola tsongo nje mwanamme watsanganya na ili wafanye motola ili atidubar ma piège parce que wajokaye mwanamshe ngena mrohae henu sukia sa vacances yetsoka ne mroha shemo tola katuje shenda yonisiwa haja tombe amoureux carrément habie fami ko nzo mrukada ye fami wakakomaru wabia unamba ukaya none mwanamshe tindoi wengu julaniho waike hawarahe haja ikaba komjini etuda bakide na pardon yija ola kajaye e mwanamme wei hawara hasi vacances juste là on essaie wei bada sans fiancé hede harangola mwanamshendeza bade damda gadeza wei fiancé motolone 24 apparata gaja kauju sur téléphone hata wei hatimize vacances hajange mwanamshaka mrépondre vayola moto kajana ukago de tube dans le piège hajundu hede hamlola e we famille wajundu kainga saugilla hind koy hamsam shahom lola wajhunu même pas 3 semaines mwanamshe hatlawa hede hangara ula hawarahe he hawara dia kaupara yambiwa nukaya mtijitabishe banga midamina enaika na uja yabo kandi yongarjo hadisi kati dio atukanso kaoni kambabi ya histoire bada huidungu mbabe bon ikanga bo safa hadi kama nzorongo ngarushilia s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wala mimi upade na kazale Zimbabwe butiramu arma upade wa he wana tabalio watu sondro na dololea kaleo tiramu sijua kahulolo mrumshe uzada una njamba utifanya relation dauna showi charmele bali niliopia kama tsemba dozaya kakangale mwana yonsuone mruo na kenyunyi hata shansuo na mru ya jukaradhi ya zai kakangale mwana chupande lio hendir tudo ndu hakuka eni mrume wanzo mrumshe nangale wanalo dena uranzi no kwa masasfe konge na mbabahe umhundu na mbaba yabo odenaye no hombre mejimeli hata hombrenge nikitabidu fanya bango za hili zole majimeli armamrumshe kalo alulamrume yazaya gebidu tumsikinia ranzi eske kati mtu wabala ndukushina ngale wala armupale wa hawara we mrumshe wa hawalola disikinie ngambina wana mithamina dhamana hunumanga untikomori kangudu kada walime ye ufanye kangudu wanrodo koni ke mwana mpandu wale wanu hindi banu hawara wakatsur katsina metode nyingi atwalia hata metode yahe yafanye besoin yahe bas abona na kalizi wode manya besoin après na kotana baili kairi swanaume rudufu bisema to hatu rudu yafubisa
Bon, monsieur Samiro, ngaona mwanamshe azaya kutusawa nahe bali maana hizo zifanye hao maana hizo zifanye hao dehele mwanamshe ajikonsidereu kale ubona zaya ngebidi stamine mruma wangu au ubona stamine mruma wangu shangebidi nivimise mrudu kushidangalwa na wangu wanundo shautsiride kabo lo hawara adwangalo na hawa zaranzi bekamro kwanzo mrudano yuke jangwa mru yafanya hilo na rifovise masababu wanao ezenongozula bahayimu ngarambula nao aske hindi harmaze tiktok zinuranzi ngatungurambula namba bititiranzi kana leo amtoka turamu hulolo ngawa banu ngarhadisiu mahali yule ngatukoshidar ziye mroje aleo bona ona lesole za haya bala ngambezo harakati heya sadisa mwaijwa na banu na rudujwa kabana mwote za tiktok zinu sawa na plus rekonsiu kamrungu kabanu ngena komba ya tuifanye banu na tiparozia shana jibimise matso hatu wasi wanao meranzi bade tushida pesa wana heli wazalo hao heli duwa considere parce que leo katiza ya sababu tangali mwana hangu yabwe pertiado yuya hangu sorumu Mungu sorumu mwana arumwana damu tena abo yote ndongo kama ngudu koshida jebanu utafautisha na rubuti respect wanaume mwanzo ulole datsa hendo la ulole kongushida ufanya hazi ulolo kinaya ni mrumsha ulo naye babana haini mrojo jeneza shanga bwe respect kabali leo tikubali bali nujano twatiramu yifantolo abangu yabo derfuka helilo amrogo mzada tram badi bango mrujandangi wae yabo dini diyo taksudai yabo tsiziya yabo vote se ukanza urongoshani 10 minutes nambie mwanama tukamara bamenje ukaya hani mbugenda zere zone maizahai mashallah chazo njokanza nambe bufadi mrumshi hololo kabati ndola ikobaki éternellement comme quoi wede mrumshi hangu lo surukaya on va faire 2 ans 3 ans 4 ans how on va se faire ani ensemble jusqu'à 100 ans yabo mrumshi mrumme ujolola mrumshi na wewe hujua kama mrumshi ngena wana ngebido wana wala uanze juana ike juana hao wa wazaya akodo wakati miezi ngajoba wa hao de zamano eko wana walango wanzo kwa madi wana wazaya yabongo nsoka we mrumme ndauno ka mrumme utwanzo wana ya wangunda bala woti mrumme uhamba profiteur yabongo ndo yaleze mali boom kana hila zaho wana wala ikamzaze nguzi hundo hawo mrumme yanzo yajibwana mzaze yalona logo yazanzao yazitao shamrumme ujolola mrumshe yahondo mrumshe ikaonge na wana no wana wala katsuhanza ya wanze koma hawede mbaba wazaya wallahi bumana mafahad wati mrumme nani mwanamsho bidi ambe ukaya ntsihuone hawela haraka ngamjano mnamfano na kazani mabebano ngabo mwanamsho hangu lo hunu Marseille anipara mwana mafahad habachira mtsundu mwanamme ngwanzon lole ne mwanamme ntsumjua shangar hadisio harma telefone nabo yeye ngwanzo ya sehunu jero nane yeturamu yeni fanye sababu ya utsihara mukado hara ya chance che konsenjo unikahindi ekango jokubali zo ekado njo wambia haba mushilio sababu ya mado mrumu zisa engwanzo ujejera hadisi hingi njeni hulole wishele kalimalo urenge ekaba njeni hulole kubali ela vili gojo hanse kaja umuzi sengo joka ulalanda ekama na mme wakoli gojo abamjulala hamanzano wangu hao hakuze hao mwana msho wangu njebo kasi njeni huone sheka haba gojo lalo hakubanga usalibater yopo ya vili kwa mwana mme wanrabo harangela tabagarde eyararu yekahaja hohaho rekahalala rekakajalala fanya hani za ufanya ukeda wena no wana watsisiwe uone likao ya jokaure ya jise de tes enfants hakuwa na zalo bana una hila haba okay haparola mwanamme baada hampara usise mwanamme haba ebano veut dire hoja unu Faransa veut dire hoja unu Marseille je unione
i objectif ingi sof au kanga wonjo ko baga mwendo ni huahi rende lete lilareme haba manzo jani huloli saba premier harenge ila okay ya de madis ha hans na yasaya eke mwanamme haba ngujo katina mapesa yarenge bie wo profiteur au kama mwanamme wanzo ulo Bretagne fanyo hazi wogaja jo shindwa na sa ero katleve holenga bie yaji eka haba katina bie yabo mwanamme wanrabo da ya usise mwanamme yabo nso mwanamme mwambe ha yabo nirange bie emrumme wanzo mrumshi yamloli yabe ngujo hajoba katina bie habe bie katina mwanamsha namba taba mfanye bie amfanye bie wakatamfanya bie hadi amuzisa enga ona banu joka ula na bantina hai wode mrumshangu njoka ulola amjejo ha honjella lil hadis mwanamsha taba yo troisième marque ya onaka wote mrumme hamfanye bie mwanamshi haja tabeka haja mbulie yalale chazo njo kwanza mwambi vaya slipo ya shuma yati umanipule hata ujihundu umtulaze nguo bede wakati ya joka huona kaha huwa ya mwiso naje hodahoni kahaja gojo kadeo na yabo no wana umanalize comment elle va regarder tes enfants ze regarder à part de ce moment là gojo shidaurambo kaye mrumme wa kweli zilari rambo kaye wanrabo sha naribule yaji mwanamme haja wakati ya haja ngodahoni haja ila jioni 16h comme ça lango wakati ya jabala ulamba mpambaro amnikahali gwanzela njo fuko na mwanamshi ya kensi mwanamshi beno kutsodo fuko ni na kenso salon dahila ngwa katila hadisi banu wana huko siwa wana huko la wahila ebanu wana kwa vuma hadi sabatani na mafiti kumkuwa banu wana huko siwa huko vuma huko lala huko la wahila hatemasihu wana kwa jakawala hata fijo no ekade hedi ninsudan resiste na biganjolo le mrumshe o wanara ngo kwa tulala yema na mfara samrumshi na maîtrise la plupart de yawana wana hila da hate masihu o labana ngwanzu ya lali mwanamshani para hana baze première remarque na iwona bya haja hakaukrie komko wanangwa na hila o wanahangu na hila o kwazia hila kwa tusiuha samba wote mrumme abasaza bangasi masihu njofu koni ujibalili au kangu juhanza ya njofu koni anze yafanye mafiti hata botasi mwanamshi hambalilia hakahula hadelilo salo hata botasa bekade edilo tsina hulola mislof kilkano janu garjola la wazima Tulof kilkano jahunu buje bomilas garjola la wazima njaka ujakano janu gojola zo salon shai wanaho na hila mwanamsha mwambia ngamhambo hadisi mwambia direct haba ngamhambo hadisi balara ngo wakati na hudemando wabango ujo wabanu ufanye bie tijoka woti mrumme rango wakati na ufanye bie wa haja wajoda honi wanambia ukaya wanahangu gona hila tilambaka woti mbaba mlezi rango wakati masiu ya haja wanzonjo fukoni hangu ulale na hara etabakati mrumme dahiendaza dahibo mwana mafahadi ye mrumme wako eli de mrumme ikaujoka na mahaba na nyanzo za howana she mrumme ujoja yabonoka wananu gona mbaba hao kati wede mbaba onde yabo odwabidi wasomesa waeleze dini wakonseye uangalie wahifadhi wabalonda likoli wasomesa wa educ sheka kwanza ndamba ukaya no timpak no da mrumme amando bwana shohangu wandumra gugu wa mdungu abakaya we mlikaongo na nzomi mzaze shwa nangu kutwanza waone nti huone bawete mrukago joka hunra waha. Merci beaucoup. Ya we katese ngwanzo wenjeza umra jina ngwanzo yambe wangaru le bwana ngarushili yao. Merci beaucoup Pisam. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tura ngami msiata de mafad ya disifada ndabo msile hata imani choko wamba mimba ngwa tunzana wani hansi na rotkalo ni ndogo ngochina ya bonde unje juamba kanali oni na persona mshinguli na mwana na mikananga ni mhosi no kena kinanzele tune na mndu na mtutsa ha yukikiri hata na kimabamana kale umndu ngudalule mwana mshinguli na wana mbatsamikana bali mwana wichi wangu tsani waoni tsama jao na jama jao no
marki makler vansutipia ngasina shwa hatu ngasina za hatu ngasina mataki watu sutipia lejo na jorendo ambi jajujibi wakamba jenda rendo ambi ula kasonga nje wangu tujojibi kwa wangu ndo njina shalonje njireni kanale huwa na mwana mshelu na wana kansano na wanahe sitakuru atabufadi samari mpaka mbaba ujana jauno fazi alisibo deja ngujo tawa na she roho ntikiabo tulizibama maji. Merci beaucoup. Amanas. En tout cas, raha TikTok ou déjà coupé, Shangami Facebook, Doula Hawa le Facebook, déjà coupé la via Facebook, Rambenyim le Facebook, Nana Manam Shohak, Ikao, Haono ya Ukaya Ngutsawo, Yemrumahi Mlevi, Yemrumahi Bandi, Yarango wana, Yendiara Jezembaba Howana, Yarenso wana wakati kanga salma wakati wa urejeli koli, wana rejeli koli, Ola mzaza Howana, Harango wana beshia mtualaka hae komkwa, renga ba uliwana haho gama nzuenshi tranquille, neshi ampe, rengo wana ba wa haroba. Ili ya jokadene mrume hae, mrume ikao ya mlola, ikawe mrume uwe diya mwambi ya ukaya ntina ushidankeda mina wevano, ukano wana wao, vomia urengo wana wabeshe mbaba hao. Izola mrumshi hazifanya, harongo wana hawabeshe mbaba, wakati waliko la mrume hapara mzazi la mzazi babalatu ubeshe yao definitive nsu, lakini ona wabami minga mwanzo ketranki ndamne mrume hangu. Nyezi muna nike khatima njema nike misomwema, baka wati hindu rahana mwana. Oui, salut Sami. Samiri havenzia hea ukajavezi. Njabenza mwana makira njabenza. Tirambua. Ok, en tout cas, ni le Facebook, Mnyezi mjolne kakatima njema nike mwisomema. Maudu inshallah ngarjole jivano harma sujet lourd. Hauka karnauzi ya huwana ni makabwa bwa ni mabibi. Na wanadamu ikaw kwa tina roho jumarudio na shohatu nai. Karnau bangu nafas. Haukuwa na shohatu wa merite le respect. Nyuisi wanauma hanyo merite le respect. Wala kabati hindu rahana mwana mchetu baba iswani mrume huranto wana uvuruzo wana. Hasababu mrume maudu ya johuranti ya dunge mrajina. Hauka ya mwana kana ujohuranti. Kwa kila rivu yede damu ya hao. Na mrume ngujokado na maudu ya huabandoni ya hutuwe. Bebu wana shohangu. Na kema vigilante. Rudio swali na mbaze dua Mwenyezi Mungu. Ya rengeze ze roho. Ritijel baba isiwa zespri. Haumba baba iswa zespri. Hasababu Burundi mafiti. Hasababu mwana mekao maudu ngujo ujiviza. Hau ardi maudu yambe nila wensu hutaha. Gamanzo mrajina uli hasara no wana waki harmatambu. Nimdo Facebook maudu tina kamwa benza tampaka dabo. Boom, long vie à vous.